Baga hina lo imonge Xitsonga ka SABC riperile. Swirho swa palamende va hlamale swinene hi tinhlayo ta le henhla ta vugevenga. Ndzawulo ya maphorisa va humese tinhlayo mixo namunthla emahlweni ka komiti ya palamende. Ku gaya, ku ringeta ku gaya, ku pfinya na ku phangiwa emakaya ya vanhu xikan'we na ku tlhakisa swi tlakukile. Holobye wa maphorisa Bekekele wa pfumela leswaku vugevenga ehenhla ka vamanana na vana swa vilerisa swinene, kambe timhangu to hlaya ta ku pfinya ti humelela emakaya laha va twisaka vava na va twisaka vava va tivanaka. U vula leswaku xiyenge lexi xa vugevenga xa tika eka maphorisa. The question of women and children is worrying, Chairperson. But what is more worrying on that level, especially rape, including murders, Chair, it's an unpoliceable way of these things that are happening. More than 50% of rapes happen in the houses of the people that are supposed to be safe in those particular houses. Swirho swa palamende va vula leswaku mhaka leyi ya chavisa. In 90 days, close to 11,000 rapes were committed, which this time now indicates that 120 rapes happened every day over this period. Mavange man'wana yo kaneta va konanisa ntiyiso wa tinhlayo leti. I think that most South Africans would say that this is not an accurate reflection of the crime situation, based purely on the fact that most South Africans know that crime is underreported. Swirho swa palamende va lahlekile hi ntshembo eka maphorisa. Should we conclude that we will forever live with these criminals causing havoc in our communities? Or what can the minister in particular tell us why we should not lose hope? The performance of the last 3 months tells us very clearly, Chairperson, that no matter what we are going to do, unless we bring a holistic approach to dealing with the large or high levels of crime in South Africa, we are doomed. There is no respect of police officers in South Africa. And this is not happening in our neighboring countries. You can't see that. The biggest problem that we have in our police system is the police stations themselves, the status of the police stations, the tribalism that is there in the police stations. Kele anga khomekanga kahle swo vulavula swa leswaku maphorisa hi ku angarhela va na vukungundwana. But I'm not going to leave this one hanging. It's insulting, it's insensitive. Police are bad, few of them, and many members of the South African police are doing work honestly, protecting and serving indeed. Holobye wa maphorisa u yime mhaka ya yena ya leswaku tinhlayo leti i ntiyiso, naswona a tsundzuxa swirho swa palamende leswaku ndzawulo ya maphorisa yi pfuniwa hi va xiyenge xa tinhlayo Stats SA eka mhaka leyi. Valawurinkulu va SABC va thlerisiwile epalamende namunthla. Leswi vetano endzhaku loko swi kumekela leswaku nhlangano wa vuhaxi va hava matimba ya vuhleri bya mafambiselo ya timali hi mpfhuka xa loko board ya nhlangano yi gimete Ntirho. SABC ya va ri palamende ku nyika xiviko xa timali xikan'we mbuyelo wa vulavisisi eka manyala, vukungundwani na matirhiselo yo biha ya timali. Bodo ya khale ya SABC yi gimete ku tirha n'hweti leyi nga hela. Ntirho wo thola bodo yintshwa wu le ku hlwerisiweni hi leswi ka endliwaka swikambelo swa ku lulamela ka vayimela ku langwa eka Ntirho. Impressing on the committee, but as you know, this principle of separation, we don't have much to say in parliamentary processes, except to urge the committee. So finally, we have been assured that they will be finalizing it on Thursday. Hambiswiritano ofisi ya mfumo ya swa vuhlanganisi yi vula leswaku va hetile hi swikambelo leswi. Va vula leswaku komiti ntsongo ya swa vuhlanganisi leyi un'wana ntirho wa yona ku nga ku fambisa ntirho wo thola bodo yi ta hetisa mhaka leyi vhiki leri. Xandla xa holobye wa vuhlanganisi u vula leswaku a va landzelele marito ya palamende ma leswaku swi nge teki nkarhi ku thola bodo hi vuntshwa. They've assured us that in the afternoon on Thursday, they will then be meeting to adopt the committee report. So hopefully the House can schedule that report so that we
get the board to be appointed. As we know, it's a matter that is really out of our hands. Xin'wana va rilaka hi xona hi leswi ku nga vangiki na xivuko xa lembe xa matirhelo ya SABC. First of all, the annual report, Mr. Chairman, is not available in hard copy at Parliament, which I find completely unacceptable. For me to have to go out and print this thick document to be able to do my work is just outrageous, really. I don't understand why the annual report is not available. A swi se va erivaleni loko SABC va ta tlhela epalamende. Vandla ra DA va koxa leswaku President Cyril Ramaphosa a simeka xipano xo hlawuleka hi xihatla ku languteka xiphiqo xa gezi laha tikweni. Vandla ri sola swinene komiti leyi nga kona, National Energy Crisis Committee, leyi naswona va nge yi fanele ku herisiwa. We're calling on the President to assemble an energy war cabinet to see our country through this crisis. The Eskom crisis now presents a clear and present danger to the economic and social life in South Africa. A threat of this magnitude to national security demands an appropriate response. If this could be done during the COVID lockdowns, why would we not be doing it now? Importantly, this war cabinet should contain independent experts in the energy field who know what recovery will require and who can counterbalance the ideological drag being placed on this process by the deadbeat energy minister. This war cabinet then needs to be given free rein to act in the interests of the country and not the political party. A ku ri na gome swinene ka ntirho wa ku tsundzuka xiyimbeleri xa ndhuma Oupa John Sefuka loyi a tiveka tanihi DJ Sumbody ekerekeni ya Lievendevort eCenturion namunthla. DJ Sumbody u dlawe hi ku baleseriwa hi vurhonga bya sonto eMidrand en'walungu wa Joni. Ku tlangeriwa vutomi bya xiyimbeleri DJ tlhelo muhumelerisi loyi a nga tirha hi matimba ku tshovela mihandzu ya milorho yakwe. Ku dlawa ka yena hi vurhonga bya sonto eMidrand ku hlamarisa vanhu vo tala. Vanghana na maxaka va n'wi hlamusela tani hi munhu wa tintswalo na rirhandzu. And that was DJ Sumbody. He wasn't scared of telling the truth that everyone was scared to say. And from there we became very, very mutual close friends. And then fast forward, he did Monate Mpolai, which he waited a little while for. And we released the song. I didn't really feel the song. I just did it because he wouldn't take no for an answer. He kept on calling. And then when the song was released, it changed everyone's career, you know, not only theirs, but even mine. DJ Sumbody u ti endlele vito tani muhaxi wa radio eka nongonoko loyi a vitaniwa Mashayedi eTshwane FM 93.6. Risimu rakwe ra Monate Mpolaye hi rona ri nga n'wi nyika ndhuma hi lembe ra 2017. Rifu ri siye gome eka vandyangu. Since ke hola Oupa nasina nako, they used to force them to take me to school. Ankwatela mo tseleng anruha ya jo lo go tsana mele base bana mela base ke re ongisa sekolong e fetsa nrekele le phai mo tseleng ko ja mo tseleng ka mo kolong ya hao a buta ka nna rata bo sekuno na le sekuno thata le tsena phela apere white so le kolo ya o tlatsa ditshila no mo tlhaka ntsha yo na sa tlhalohai. DJ Sumbody u ta lahliwa emaheleni ya vhiki leri eMgqibela. Xifundzhankulu xa Limpopo xi na 26 wa vanhu lava nga khomiwa hi swimungwamungwana n'hweti leyi. Vanhu lava nga na xitsongwatsongwana lexi va kumeka eka swifundza hinkwaswo swa 5 swa Limpopo. Ndzawulo ya rihanyo yi sawutise vana ni lava nga tshama va va laha ku nga na lava nga na vuvabyi lebyi. Ndzeninkulu xa Limpopo swi endle leswaku vurhangeri bya rihanyo byi sungula pfhumba ro sawutisa. Xifundza xa Capricorn lexi Polokwana yi welaka eka xona xi na vanhu vanharhu lava nga na swimungwamungwana. Majority 26 can be accounted for Sekhukhune, followed by Mopani at 24 and followed by Waterberg and Capricorn at 3 each, and Bembe district they are still at 2. And I think when we further interrogate those numbers, we are still concerned because the only 9
out of the entire 58 have been vaccinated, or we could find the proof that they got measles vaccines. Ndzawulo ya rihanyo ya tiko hinkwaro yi veke tihlo eMpumalanga leyi nga vika 5 wa vanhu lava nga na vuvabyi lebyi eka vhiki ra vunharhu ra Hukuri. President Cyril Ramaphosa u hlangane na ntanga ya ku Ntirho wa Britain Rishi Sunak eLondon namunthla. Thank you very much, Prime Minister, for receiving me and receiving my delegation. It's been a great honor to be visited here at the invitation of the King and being the first of his state visit since he acceded to the throne. So for us, this is a great opportunity to deepen and broaden our links that are historic in many, many ways, and we are here to promote trade, investment, and indeed to discuss the just energy transition, which you are a key partner of. So I welcome our discussions, and I hope that we will be able to really broaden everything that we do together. President, I'm delighted to welcome you here on this historic state visit. South Africa and the UK, obviously very strong partners, allies, friends, and we share so many of the same objectives, notably transitioning to clean energy whilst creating jobs and opportunity for our citizens. I'm very keen to deepen our relationship, as I know you are, and I look forward to discussing that after our meeting. President wo khomela ku nga holobye wa dyondzo Mutshekga u ri vulavisisi eka mhangu ya movha wa varindzi va xandla xa President David Mabuza wa karhi ku ya emahlweni. Murindzi un'we wa Mabuza u lovile eka mhangu leyi. Hi ntolovelo laha ka Xongwe ku rhurile kambe hi mpfhuka ka ku dlawa ka un'wana wa vasirheleri va xandla xa President David Mabuza, maxaka na vatirhikulobye va Thomas Xongwe va khitikanela emutini lowu ku ta va chavelela. President wo khomela Enji Mutshekga na yena u endzele va ka Xongwe. We're here as government to bring our condolences to the family after the accident. Tomorrow we have a memorial service, and as a person given the responsibility now, I didn't want to meet the family at the memorial service. I felt it is very important for us to come and meet the family, bring our condolences, so that when we meet outside, we would have really met as a family. So it was really simply matsidiso. Xongwe u sungule ku va phorisa 31 wa malembe lama nga hundza. U tirhe swinene tanihi xirho xa vukorhokeri byo sirhelela laha a tirha tanihi musirheleri wa vanhu va xiyimo xa le henhla. Exikarhi ka 1994 na 2018 a tirha ehofisi ya holobyenkulu wa Mpumalanga tanihi musirheleri. Endzhaku u ve a yisiwa ku ya sirhelela ehofisi ya President laha a nga tirha tanihi musirheleri wa le kusuhi swinene wa xandla xa President David Mabuza. Ndyangu wakwe n'wi hlamusela tanihi munhu loyi a endla leswaku va va nyandza yin'we. Ntirho wo tsundzuka Xongwe wu ta va ePitori mundzuku, etlela hi kurhula Mtimande. Ndzawulo ya mati na nkululo va hodlose madamu lawa ya nga emapurasini ya Mudimulene eBilavila eLimpopo. Madamu lawa a ya pfalela nkhuluko wa mati ku ya enambyeni wa Grootenail River. Leswi a swi tisa torha eka vaaki lava mati a va nga koti ku fika eka miganga ya vona. Ku mbindzimuxiwa swidan'wani leswi swi sivelaka nkhuluko wa mati ku ya eka vaaki. Ndzawulo ya mati ni nkululo yi kume papila ra mpfumelelo ku teka goza leri endzhaku ka ku va na minjekanjekisano na n'wamapurasi malembe ya 2. Ndzawulo yi tivisiwe hi matirhelo yo ka nga ri enawini epurasini leri endzhaku ka loko ndzawulo ya mbango yi vilerisiwile hi ku tsemiwa ka mirhi epurasini. Loko yi endla mindzavisiso epurasini, ndzawulo yi kume leswaku ku na swidan'wana swa 9 leswi nga ceriwa na 5 wa tiphoholi, tlhandla ka 2 ni n'winyi wa purasi loyi a nga hava layisense yo tirhisa mati. We are here to rectify that. We have been engaging the farmer for the past 2 years. We started in October 2020, where we give the farmer a notice so that he can correct. Unfortunately, he didn't respond to the Department of Water and Sanitation.
given the chance to respond and to rectify the contravention. And later, he was given a directive to rectify the contravention. And he didn't bother by responding. And we are now 2 years, and now we're doing that rectification on his behalf. And we are going to retrieve the costs that we are incurring as the department from the farm. Hambiswiritano, n'winyi wa purasi Denimula u arile ku angula. Ndzawulo yi bakanyele etlhelo swihehlo swa leswaku n'wamapurasi wo sunguriwa ehandle ka nandzu. Up to now, what we have identified is the biggest contravener. It is widespread. Some, when we go and investigate, we usually receive that they have lawful water uses. Hence, we cannot execute these works. Loko siku ri fike emakumo, nkhuluko wa mati a wu tlhelerile evutshan'wini. Epimanbalo wa Mahungu wa SABC eMudimolle eLimpopo. Ai languteni ku ri timakete ti pfale njhani namuntlha ka JSE. Randi yi tiyerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yin'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.05 pondo i 20.47 euro i 17.66 kasi pula ya Botswana i 1.32. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,742 a ounce, platinum i $982 a ounce, oil mbisi i $85.33 hi mpongolo. Namuntlha hi twa mavonelo ya n'wina eka ku ntshunxiwa ka mudlayi wa Chris Hani Janus Walus. Mavonelo ya mehe ni vona swi nga tshamisekanga. Swi vula ku vanhu vo tala va ta dlaya vanhu va ti yimiserini. Va famba va ya tikhoma kahle a khotsweni ku huma kwalano va huma. Nawu kwalano a wu endlangi swona. Munhu loko a dlayini munhu I dlayini I fanekele ku a bandita xidloko xa yena swi nga yi hi ku I tikhome kahle a khotsweni. Vona swi fanerile leswaku Walus a huma hi ku ya vumbiwa bya tiko leswaku loko munhu a khomiwile a endla matikhomelo lamanene a ri khotsweni wa swi kota ku a pfumeleriwa a huma mara hi swin'wana leswi nga ta endla leswaku timhangu ta ku dlayadlayana ka vanhu la South Africa byi nga yi hansi kumbe byi hunguteka hikuva vanhu va ta tshemba leswaku loko va dlaya vanhu va fika va tikhoma kahle ekhotsweni va ta huma hi ku ya ka nkarhi. Mina ni vona mfumo wu nga endlangi xihoxo ku va wu tshunxe Mr. Walus n'wi nyike parula ku a va a tikuma a humile ekhotsweni ku va hi matikhomelo manene tanihi leswi mi swi tivaka ku munhu un'wana na un'wanyana wa deserve a second chance va tikhomela manene eka munhu un'wana na un'wanyana loko va endle xihoxo wa nikiwa second chance ya ku at least a nga nikiwa parula. Mina a ni yimi na yona hi mavonelo ya mina cause loko a ri na matikhomelo ya kahle a fanele a nga dlayanga munhu loko a za dlaya a nga na matikhomelo ya kahle mina ni nga na matikhomelo ya kahle a swi na za ni dlaya munhu and especially loko swi fikelaka ku kuma ku va ndyangu va nga tivisiwangi swi va swi hoxeke ngopfu hi ndlela yeleyo. Mahungu ma namuntlha hi magimeta kwala hambi swiritano mi nga yisa emahlweni ku kuma mahungu eka Facebook na Twitter ya hina havumbirhi SABC mahungu hi mfungo wa mahungu wa SABC News wa ntima maxelo malandzela na vukosi mathonsi endzhaku ka mavhengele riperile.